nake haha no ne joni mako getheria thuthocio koguo reke nyambe njokerie MC nigetha nake waziri oke atugithie. Very good. Wapi makofi ya baby toss? Haya. Senior. Tunataka waziri. Haya waziri ni aroka. Yes. Na delegation hiyo yote. Tutigete dakika sigana. Tutigete dakika itatu. Nyo muthe kana ni rucini by the way ni gukeire thaa ici akiri ni thaa cigana by the way na no tuli canjamuka ndona ni thaa 7:29 na no tuko tuigirite show by mathaa mangi no tuli canjamuka kihanda thaa 4 na tuma by the way na mwogo munene muno wa Waithaka Wa Jane no mbere uthite ni wandu rageithia mwirori ni uthite na Kingpin mwenyewe haha jaba twerete muno hari ekorehera timu canjamuka tukorwo gitugeithia na gitire utuku wa muthiri niki tuma gwika na expectation ciake ni cia hinga kwirwo ate jaba muthenya wa muthi tukite kurehe Waithaka Wa Jane nigetha turugurie rwimbo rwa kerweru na reke njuge my expectations were met. It was fun netukanire muno especially riria YouTube iragire guthie live nigetha andu maikire YouTube makone nyona gikeno giakwa ni nyonire riri cai wa rucio uguo riri na cai to turugamite hare ithuothe jesi othe tuge count 5 4 3 2 1 yakinya 1 yarega ndire mundu gitwe MC ko giandireire kuria awande kumenyaga riri atarire second no turathie ndagika imwe tutigithie ndagika imwe no ni aratarate ni hindi irambia. It was such a good day. Nie personally ndiko expectaga a smooth ride nigetha kukigira smooth ride ri ndigia no ndu wa kwaria so my expectation was hagia na kablanda kiasi koguo rucio cai wina gufio ni cai wa rucio kiroko ndinaguo haha kwa haha no ikanire muno ni andu a YouTube andu a technical andu a Saudi arothe mahetiria ngai amurathime rucio ndina cai rucio baby top roga no muhete bio tondu baby top arugamirwo nake hau anake atara akubare akiugiriria egikinya zero gutire kindu kirathaka bicera yukire Waithaka ahangite ikarite na koguo mwena ni wakikuyu vibes. So personally my expectations were met. Igira mwena wa YouTube ukora kiona rwimbo bau by the way ni rwimbo ruthaka muno no akigwa Kingpin akiuga it's a very good song ure kabe rucoke thutha hanini tugutengerete hanini how is the feeling ya co-hosting a Canjamuka show? Well it's quite challenging. It's not as easy as anybody would think because I have to be very updated. No kinya njigire social media haina kwere social media haraga gutire kindu ngiorogota social media na no bado no kinya njigire so no kinya jethe kindu kira tugwika ogwo I have to be dioi kira njikaga kinene muno njiraga ngai he ndijukaga show ndire no ndu wa kugama handu marumaga andu makaruma mundu social media he ndijukaga ndi no ndu wa kuga ngera muthonya gika introduction ngahinga maitho ngera ngai iyo mike icio ndagika ni ciathie ucio muthoni ucio ni hindi enda kuga good morning ngera baba ndo heci go tu cia kuga gatagata-ini kauma ngai akandekeria kiendia na show igakorwo you kill by the you always kill the show ugo njugaga atiriri ni eti it's not my hard work. I've always said this see hard work see sharpness ya mind ni mi glory yote napatia Mungu niwe uheaga ideas ona ndi uria nguga ndimwiraga baba waheire kiheo kia wana nikio ndiriaga ngariha nyumba nakio ngekira ngarihira mami kuria ikaraga na maundu mau mothe ndukanareke njonoke na ndari anyima so dige impute to hard work thiaga ngerorera movie ngerorera cietagwo ndu comedy cia andu ana nja a bururi ndirĩ ndagia na idea tiga ngai ahe. So I give all the glory to God. Niwe uheaga ideas. Na haria nginyite thaa ici no njire mundu atiriri. Again I say again it's not about me ne ngai uhea na ngai ukinyanageria muthenya na mahinda ndanakorwo ndi show ini nyingi ndanakorwo ngika maundu maingi na ndire ndeterwo microphone atene kuhonjiwo Catastrophe Kikuyu vibes. Yes. Kumucokeria ngatho Kikuyu vibes by the way mukoretwo muri muhari wa mbere ko make sure ati tiko make sure mukoretwo muhari wa mbere mukimemerekia ni njui no mbeca muretha o guku ta ithue no ni mugeretie muno kunjikia mbere na ngauga ngai amurathime Kikuyu vibes. God bless you. Amen.
Undu cio ngiri thiini wa career yaku ya gukorwo ri thiini wa industry ya media ri niki ura feel ugainite kuma waheo chance ya gukorwo ki host gucanjamuka show? Kuma ndaingira gucanjamuka ri, number one, I gain followers, I've gained friends, I've gained connections business wise. Riu ndiri haria ndirona maundu ria ndamonaga gatene. By the way, Muthoni anjiria atiri muthenya umwe, we tumenyaga ni watukire celeb. Tondu yani korire abrupt. Ona ndi amenyaga ni ndukire celeb because ngioka show yo ndiokaga show. Ndoka kunyitirira. Wanyita tondu turandi mundu wa kunyitirira show cio. Kumbe ndokaga show na ndioi, ndoene kunyitire. So ngituika celeb ndiamenyire. Na gatagata-ini kau ni ndateire mbao hanini tondu ndioi ni ndukire celeb. So nimegain followers, nimegain friends, nimepata business partners, and I love all my fans who support me. Yeah. Talking of fans, mundu ure wa TikTok ni ukoretwo mwina following nene muno. Kinya gukundiro na nduru ni makoretwo handu twathie selfie. Ndio korwo gicokire mashabiki aku ngatho. Oi mashabiki, Ngai amurathime tu. Ndigota kumucokeria ngatho, ndigota kumugwetana maritwa, no ndamucokeria ngatho, Ngai amurathime. Ni njui ni hinda ria Ngai na to haha turathie. Riu ni mukunjetha ru kura na ndikamurira no ngahuraga selfie na inyui. No gokaga kuri upstairs, downstairs, haria hothe muri, I'll be coming. My fans, tukahura na inyui selfie. I love you so much. Tukirekereria ndukimaririkanie kuria mangi go follow kuria ngenda-ini na kimaririkanie show ikiambagiriria thaa cigana? Ni no ujathe social media ciakwa ciothe ni Chef Gathemba, Facebook Chef Gathemba, Instagram Chef Gathemba, TikTok Chef Gathemba, YouTube Chef Gathemba, niko kuge TikTok, Chef Instagram Gathemba, ndauga Chef Gathemba, ndaigira Twitter ni yaga Twitter ti andu othe. Twitter ni kirathi kiayo Nikakogarega sile kuini ka hapo fulani. Show isto yabagia kuma 10 AM mpaka 2 PM tuna Muthoni Wakirumba, and I love her so much and she knows that. She's a vibe. She's a vibe. Ndemo misaga rimwe ngamuhurira na mumwira na rega kunjera rimwe thimu rimwe na rimwe. Ndemwendete muno. She's a vibe. She is a vibe. She's a mother hen, as she says. Rimwe ni anyitaga guoko kandora gakona kahura makofi tondu na ndi no rimu. But I love her so much. So, you are the team Gucanjamura. We love you so much and God bless you. Thank you muno, nitwacokia ngatho nigukorwo kinya ugioka haha thiini wa Kikuyu Vibes na ithui twi timu ya Kikuyu Vibes tuguthi na mbere na kumunyitirira haria tungihota na twakimuhurira ri mutigakire gaiko ya thimu citu. Thank you muno ni kwa kunjuri horo wa mutumia wakwa. Thank you. Ucio